Mexxejja dinin fosthom mid-dinja Arbija u l-Ewropa laqgħu il-pjan 20 punt tal-paċi f'Gaza maqbul mal-Gvern Iżraeljan. Il-pjan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta f'Washington it-tnejn bejn il-President Amerikan Donald Trump u l-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu. Il-Prim Ministru Robert Abela kien fost mexxejja Ewropej li laqa l-isforzi għal paċi f'Gaza kif infisra mill-President Trump bit-tmiem tal-gwerra f'Gaza u l-ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani. Fi tweet fuq il-pjattaforma X, il-Prim Ministru Abela qal li wara li Malta irrikonoxxiet l-Istat Palestinjan issa l-paċi trid tkompli tinkiseb biex is-soluzzjoni taż-żewġ stati tissarraf għal ġid taż-żewġ popli. Ġurnata storika għal paċi. Hekk sejħilha l-President Amerikan Trump il-ġurnata li fiha l-bieraħ ħabbar pjan ta' 20 punt għal paċi f'Gaza maqbul mal-Gvern Iżraeljan. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it. The people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. L-Awtorità Palestinjana li taħt Mahmoud Abbas tikkontrolla partijiet Palestinjani fix-xatt tal-Punent laqet l-isforzi tal-President Amerikan għat-tmiem tal-gwerra f'Gaza. Il-Hamas, illi mill-banda l-oħra jmexxu f'Gaza, qalu li qed janalizzaw il-proposti fil-pjan ta' Trump. Imma triq għal Hamas u Iżrael mhijiex wartu żgħar. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. Trump ħabbar ukoll it-twaqqif tal-bord tal-paċi. And one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Anke n-Nazzjonijiet Magħquda laqgħet l-aħħar żviluppi bil-kelliema Alessandra Vellucci tajt li n-Nazzjonijiet Magħquda tkompli timbotta l-paċi u kull sforzi ta' medjazzjoni u għajnuna umanitarja. It-tama l-aħħar li tmut, il-prezz tal-gwerra dejjem iħallas għalih l-innoċenti. Is-sigħat li ġejjin jafu jkunu determinanti biex din is-sitwazzjoni delikata tinstabila soluzzjoni dejjema.